Gesa bakunzi ba G5 Media mumeze gute murameze neza je ndi muhunda marembe kubera ko naramutse neza niriwe neza ndetse ni mu gisagara hagati ubona neza ko umunezero ari ubundi kambanze ndakwifuriza ibihe byiza huri hose neza tuje muri lancement officiel ya filme Impano ni lancement ubona neza yuko yateguwe ku mwanya ndetse yagiriye promotion ikwiriye ndetse abaje kuyitabira bashobora kuba ari benshi ubu tuvugana neza turahejeje gushika mu kibanza cy'iteka turahejeje gushika aho bibera nkuko mubona behind yanje ibyamamare byayikinyemo byinshi byamaze gushika Dani ari hano cyamamare ari hano Fiko ari hano Albert Nduwayo Ornella Mutoni benshi bamaze kuha ashika turaza kuyaga no mwumwe muri bo safi baba umeze neza kumurabegwa mu ikoti papa wabonye na bere umuja unabiona hivi hauna mbele wala nyuma haina mbele wala nyuma umwiteguro w'ubu bugeni kaje nabwise ubugeni banga tone ko kuntu twavyiteguriye ni ibintu razari abagiye hese reka dukurikire umwiteguro ubona gute ndabona neza cyane kandi nako n'ikirere ni cyiza cyane no munsi hejuru nibaza ibintu ni good yes ishobora kuba ari filime ya mbere utanguye kubonekamwo byimbitse by'indani nko muri G5 ufise konti witeguye gute kwakira amahirwe muri no filime urabona ko icyo bakugeza aha handi waje urondera gushika ego cyane rwose filime ya mbere mbonyetsemo ino filime heze kuri n'uko yes ariko ni officiel muno munsi bigiye kumugaragara officiel muno yes uriteguye gute ubona gute yuko iyi filime ishobora kugeza bivaye no kuntu ubona yakoze no filime ndayifite icyizere kuri jewe ubwa mbere hoho kandi n'ubwa mbere nibaye officiel ndi muri ngaragara muri sinema ndabye abakinnyi bayikinyemo nkaraba n'ukuntu yakozwe bizaba neza yose kishobora kungeza kubwanje kishobora kungeza ahandi hantu noba nifuza gushika ahandi hantu noba wifuza gushika kabisa niki kintu witeze ntwinjira indani ukuntu uhibaza hoba hameze gute ntiturinjira benye ndani turinjira turacyari hanze hoba hameze gute ukuntu uhibaza mu mutwe byiwawe directem ndayumva kuva nkiva muhira umutima none wanze umutima kuva nkiva muhira numva yuko aho hantu haza kuba ari ahantu vraiment hameze ukundi kuntu haryoshe kuba kandi haza kuba ibiro bimeze neza cyane kabisa yes nuko reka tukomeze kuyaga n'abandi Viko achana kwanza na foto mimi nakuja kuharibisha foto bibi baba safi umeze neza mu rugendo rwa filme nagiye ubimazemo ariko akazina office muri no game akazina afise karateye ubwoba akazina afise karateye ubwoba waneza yuko abantu bagomwe iki kuri filme kugira ngo atera kundwa byihuse kuruta abandi bantu bamazemo imyaka n'imyaka jewe no cyambere kwa n'ubuntu bw'Imana manu muri kuranyagi kaka ukuna rowana kabisa twende wapi tuambie basi tuingie ndani atutaingia tuko tunashoot tunajua niki kintu ubona ko abantu baba baragomwe kuri Fiko gituma akundwa cyane muri bintu kuruta babe bimaze mu imyaka n'imyaka bafurukuta byane cyambere subwiza cya kabiri sitaye cya gatatu suko ndi muremure suko ndi mugufi suko ndi umugangi suko ngiziki gusa n'ubuntu bw'Imana Imana nyine hari ukungene nyine ishobora ku blessing ikintu kaguye ikintu nyine ikabigwa kandi tacho wakoze kwera tuvuga ngo hari ngoro eforo wagize nta eforo nigeze ngira gusa Imana yaciye impuza na team ikunzwe ngaha mu Burundi nkuko nyine bavuga ati ishase wagize waguye hashashe naguye hashashe cengwa muri truafa emwe bace barampushinga biteye ubwoba wala Amerikana wala mvua usikie content ya Amerikana wala mvua siku ya mariage yake ikana wala mvua kandi wambaye ikoti kirazira kwiruka wambaye ikoti kirazira kwiruka imvura ikunyagira ugenda bukebuke ntubona ubizi Nela sali sava umeze neza
kirazira kwirobanisha mu mvura vrema wambaye ikoti kamene vrema ni madame wanje ziramuvugisha umugabo nguriye hari ahanya tuje muri mariage no munsi yes aho ni bon tuje muri mariage no munsi ubugeni ubwiteguye gute ndavuga ati lancement y'uno munsi uyiteguriye gute ibona gute apart y'ukuntu wabonye zindi lancement mwagiye murakora wateguriye neza kubera ni igikorwa cyiza wateguwe n'ingufu nyinshi cyongera gikorwa n'abakinnyi babimenyereye kandi cyongera kiba gifite lifestyle nziza bivuze ngo rero kino gikorwa kiba gishuhira urabizi iyo wakoze ikintu kenshi ushuha kubera ubizi ariko rero ukuntu dushaka kandi tubizi uno munsi murashushe bidasanzwe ntiturinjira indani wibaza ko indani muri uno mwanya aho bahameze gute vibe y'indani yo bimeze gute uyiteguriye gute kuyishikira ariko uko biri kose biragenda neza biragenda bien kabisa inyuma ya kino gikorwa nicamara gusohoka orunara yobwire ko abakunzi badukurikirana batakire gute tumaze iminsi tubona bamuvuga ati abera merogwa sijui nini vyusa zipandi tena kwa sana nkuko vyahora kare tudeye ko kino gikorwa kigiye kugaruka na gateka rya bere nduwaye nk'umusaza mugagira nagira murayibona ra uburyo udushije n'ukuntu abantu bashuje tugende baranzanye ntacyo reka tugende imvura mugana nyinshi n'abandi nabwo munyambike shauri genda bize gwanje bagira bagire check sound muri kino kibanza muri CCF neza ko ibintu byabo byose biri ku rutonde rudasanzwe hano on ntiyemewe kugira